Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada siang hari ini saya berada di Dusun Bontoro atau Tumpangrejo, Desa Ngenep, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso. Nah, menengok kandangnya Pak Suari. Lama saya nggak ketemu beliau, kangen banget nih. Kandangnya turun, kangen saya lah. Ini saya tengok. Halo Pak. Halo. Lan opo jenengan niku? Napa? Lan opo? Waduh, dikit-dikit letong. Oh, ngrijiki telek sapi ya. Nggih. Lah teleke jenengan ki apa ngrijik? Nah, ini Letong. Pak Suari sedang membersihkan kotoran sapinya, atau orang Jawa lazim menyebutnya teletong. Nah, ini langsung dibuang ke pekarangan gitu. Pekarangan. Jadi pupuk kandang loh. Nah, ini kebun jeruknya beliau. Ada berapa pohon nih, Pak? Napa? Jeruke wonten pinten wit? 110. 110. Lah sing sebelah niku gadane derek. Kadane derek. Oh, loh, Pak duren nggih swahe ya, Pak? Lho sae. Oh, Sae niku duren tapi mboten enten wohe. sae wite tok. Sae itu. Oh, kelemon nggih, Pak. Duren lek nek mriki niku tasik kelemon apa? Nggih, Klemon. Oh. Klemon. Nah, Pak, saat niki umur pinten, Pak, sapine niki? Niki ya, Nggih, paling 17 bulan. 17 bulan. Kalau dicairkan sudah harga berapa, Pak? 17 bulan. 17. Berarti sak bulane sak juta. Bang nggih. Lek wis 17 bulan berarti 17 juta. Oh, 17 juta. Berarti sak bulan bayarannya sak juta. Lek 17 bulan berarti 17 juta. Walek sampai 50 bulan, Pak. Wah, nggih banyak. Banyak. Berarti berubah, Pak. Nggih. Teko sapi jadi banyak. Nggih. Banyak akeh. Lah ngak-ngak. Banyak akeh. Banyak akeh, bukan banyak angsa. Nggih. Lek perkara marmut. Marmut iki. Pak, niki singen angsale umur pinten? Niki ya. Niki angsale umur 12 bulan. Loh, teng jenengan berarti mek pinten bulan? Mek pinten nggih 5 bulan ya. 5 bulan nggih. Nah, Pak niki sakjane lak pun wayahe mana, Pak? Ini rasane berhubung niki majer mboten saged mana. Oh. Niki ilmu dike manten dijual. Oh. Nggak suka ya sampai Nggak, kalau ya, nggak suka. mana-mana itu nggak suka. Suka. Mboten suka Pak Suari itu. Dijual. Nah, ini nanti kalau dijual harga berapa, Pak? Napa? Lek dijual harga berapa ini? Niki. Ah, Nah ini lek kali niki ya. nggih kali-kali. Kali niki ya 34, 33. Nah, itu sahabat Kanyawara, nanti yang berminat silakan komentar, nanti saya antarkan ke sini. Itu harga jualnya. Dibanderol kayak di anu Pak ya, di swalayan ya, dibanderol kuping. Supermarket. Dibanderol supermarket. Nah, itu Ibu mau nengok itu. Ya, itu Mama Suari. Nah, ini Mama Suari, kalau ini Papa Suari. Nah, Pak, kalau wingi jenengan lah panen sawi, Nah, sing kalau wingi nggih. niku harga sawinya pas bagus apa pas jelek, Pak? Niku hargane nggih bagus pertama. Oh, itu jual berapa kali saya sama? Ping kawan. 4, ping 4. Oh, Oh, loh, apa kok boten bareng, Pak? Napa? mboten. Motong ini mboten bareng. Loh, tapi ponjone bareng. Ponjone nggih mboten bareng ben dinten. Oh, ngoten. Oh, ngoten ta. Kari-kari niku sing tepak murah. Mangkane dadi motonge nggih mboten sareng, Nggih. soalnya ponjone nggih mboten sareng.
Nah, ngoten niku Pak, selain sampean pupuk dugi pabrik, pupuk kimia niku nggih sampean pupuk niki, Nggih. pupuk kompos barang Nggih. niki. Oh. Ini ki kompos. Damel niki. penyubur tanah. Nggih. Loh, niki lah Pak. Nggih. Niki gadahe PT. Nggih. Lah lek sing teleke sapine didamel ndek pundi? Ten jeruk niki. Oh, mboten nate medal niku. Mboten. Abot ya. Pak. Langsung ten jeruk niki. Oh. Lah kan ten buak niku. Oh, saged mriki ya, Pak? Ya, Ten jeruk ya. saged. Oh. Nah, Ya, nah ini jeruknya Kan glondoraken ini. Bapak gitu. Oh iya ya. Ya. Tapi lek sampean bawa ke Tegal yang lain. Waduh, Tenaga ya. Lah mriki kan ten Nah, glontor tambah subur. subur. Jeruknya umur berapa nih, Pak? Kawan tahun. Belum berbuah sama sekali atau? Ini Nggih. buah pertama lah, Pak. Nggih. Oh. Nah, ini berbuah pertama ini. Bapak pertama. Oh. Belum ada yang mateng ini. Wah, belum. Ini Oh. gembel nih. Nah, di mana, Pak, yang gembel? Berjalan ke kebun jeruknya Bapak Suari yang gembel. Ya. Oh, Lah banyak, oh banyak. ini loh banyak. Banyak, banyak. Nggak banyak akeh, bukan banyak ngakak. Oh. Ini total semua berapa pohon, Pak? Ini 110 pohon. 110 pohon itu kalau biaya tanam sampai sekarang itu habis entek pinten juta, Pak? Waduh, wis mboten ngitung. Kali, Nggih, kali. mboten ngitung. Tapi rencane wis entek akeh, Pak, ya sampe. Nggih, Oh. Gurung padi blas. derek. Oh, Bakali. 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 Lek ini sudah berani sampean buahkan, wis wani nguwohno niki. Nggih, Sing wingen-wingenane Dereng. mboten didadekaken. Nggih. Oh. buai. Napa Pak kok diguaki, Pak? Boleh bini dereng ageng. Wite niki, Nggih. oh batangnya niki belum besar. Nggih. Batangnya. Oh, mungkin lek cuklek ngoten niku rusak, Pak. Nggih rusak men. Oh, Nggih, dadi rusak mboten saged woh. ewo dandan ini. Nggih. Oh, dadi eman, Pak nggih. Aman. Lek wite tasih alit mending digua. Nggih. Lek samenten iki pun wani ya. Nggih, mun cukupan Wis iki lho. wis ketok kendel iki ya. Pantes iki mulo Wani woh piro iki wis. Kita ningali lho pinten iki. Aduh, gak iso ngitung, Pak. Gak iso ngitung. Nah, enten iki pupuk napa, Pak? Napa? Nggih, Nggih. pupuk ayam niku aku. Sing niki lho, biru-biru Niku wite. obate. Oh, Ngompres ini. napa nami obate? Obate niku kirangan lali kok. Oh, Nggih enten. dan niku sampai pring petung nika. Nggih, Pring petung nika. katut mriko. Oh, Masjidnya. gadane sampean pun telas pringe. Nggih. Oh. Nah niku mriko niku ngetan apa sing Nggih, mriko? ngetan. Oh, bener ya. Niku ngalor berarti. Nggih. Oh, mboten bingung berarti kula lek ndek Mboten mriko ngetan. Ah. Tiang Malang, tiang Blembeng, tiang Karangposo ngarani mriko ngetan. Lek ndek Supiturang kok bingung, Pak. Nggih, tiang Sepeturang, tiang Beki Nah, ngarani mriko ngetan. lah iya padahal kula ngarani ngalor. Ngalor. Nggih. Kula bener berarti. Nggih, bener. Oh. Bocek barang niku nggih sami. Boleh niki pun panen balak-balik, Pak. Nggih niki. Oh, saya nandure luwih dhisik. Nggih, luwih dikit. Oh. Napa Pak sampean kok boten sareng niki sing nandure? Mboten. Kula kari-kari mawon. Oh. Mungkin kancane men trek. Nek mriki dereng. Gila bareng-bareng mboten penak, Pak. Oh, nggih. Enakan khusus timbangannya umum. Nah, ini ya jeruknya Bapak Suari yang sudah saya kangen nih berminggu-minggu tidak saya sambangi. Oh. Monggo balik datang kandang. Monggo. Niku mateng apa nih? Napa? Niki mateng. Dereng tasik kuning. Niki. Nggih. Kenek sengingi ya. Nggih. Ngeten niki. Nggih. Oh, kuning kenek sengingi kali mateng nggih benten nggih. Dilungkas niki, dilungkas. Oh, ngoten niku. Lembur atau kembur dilungkas mateng, Bun. Oh, siap-siap. Nah, ini pupuk yang tidak beli. Nek niki beli nggih sing kotoran ayam Nggih. iki. Nah, balik lagi ke kandangnya Bapak kita
yang sapinya siap dilempar dijadikan uang. Siapa yang tertarik silakan Silakan. hubungi di kolom komentar, nanti saya antarkan ke sini. Matur suwun Bapak Suhari. Sama-sama. Demikian sahabat Kanyawara, saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Rahayu.